ne ho so se bosumi bi obekọ check up anasa na wotwe bia obehwe na wakọ check up de na ha no ne widim e de be na ekoso e woni nipaduam na wo ma mu gisu obi ya ne team ansa ne ani abre ansa ne na ko hospital na enkomo bi ye bedie no e asem pa ebe ma na ye nsem na wo be ma na ye ni da ho se eni kwai se wo hwe se wo ja dipi anasa wato ba wato from ansana wape apomden akira kwai sana Ghana 40 anasa yentesa anayesika sem na enye ayede eko asupiti eno so asem a ye behwehwe eho enkomo ewo dwumadie we so no so ba pa o sima edu emiensa wo Sompa 93.1 ye di atwagwo wo Sompa TV no so wodofo ka kire wo bi ewu Sompa se penipa no maba ene wo bete omoro asamo akaza na the nation anka of Olumba obete nka ewo dwumadie we eso producer say no omudi dwuma kwanta bisa Isaac kokosechi ye bo a Fletcher omuadawroma anya bi na ye de ebesew ene anwumire na wukọ master control ma azuka na sande one dini fa hene na ochichi fidie no ede ma me ne fa Ghana ni fa Nigeria ni ono ane fa no Chinedu iwe Chinedu no abrante azuka no na wukọ ehobie so a abrante ye fra no Obed Asamoah omo boy juma nana yaw wono ene master technician me so dan ho afidie ne church ma na afi oye ne ye kama beda na se wo sa kwa ne so ka kire bo bi wo munyina ka ho na eso osika omu gino mo na so anya asem keto akora na wukọ Sompa TV wa brand ya friend Tony ono so ye na afamu de systematic press sana fa ho ye din ni abrante no safo kantanka semprimu bema o said na agro wo go so wono so ye na fam de ne basta support so padia won fani agro no pa wo Sompa nkran wo munyina ka ho na Sompa se peripa ya fa ye ntampa na ye so ye de afra kofro brofo pa bema azuketu o meyi pebra na asa abogi fosuo ni nti fosuo mini funtu pa katachie srebia ponche na atwetwe kodi ewo mini atwa me ye sane akosa no me na meti adwam ye de Sompa se peripa ko boshe asa so wo kiti kriki wo se akokọ owu ya ye nwuro ne mpaboa de biada ye ko akoyanim yenim te the nation sank bibia bokọ de radia ya de amaya nkwame ya ni so ya metia se Awurade anwa so a waye eba me za na afi ada na se e de ama ye tie fo ne afrefo ni abrabo si ya college tie ni ada ya da na se e de ama wo ni abrabo se nyame kura wo ma da bia ye o mu tumi frɛ eba ma ne so ma ne ma e koto te be ma ye ndi nyame sha sa afo ni na wonye o mu kase ya ye free wa na go so ma hema piao tie di ma di piao oba hema ne nkwa esire nyame kase enchira ede mano na yasire bambodi amano go so ma hema oni adwumane na no ma chanko nyina na akwa besi go so ma hema onya ne baby kono na akosi Sompa one ne hokani no ene nkurade nyina ne se Awurade wo nhyira ne no mini abosi adwamfo ate ase wo hemi Awurade nhyira no onya ne kase na afi susu no me ma ne anita hote Dr. Janet Sipabuache onso me chione ne hokani kwaso no so mini anu nyina you never say I just says in German. I just so say what was and I'm so betting and I am betting your change into honest in a Mijana when you make us here. We are if you already another of this more. Okay, you better cool now. You will read nothing at my no, okay, I'm not some mobile biabo dear. Young Power, Ebenezer Power Chapel, Ebenezer, Miami Brapenino, Odijuma. Okay. We have shown somewhere. Come on. Da a brother. I dare bet you quite say ya. Na chese. Faster no. Faster na. A bomb pie na me dimam. So the bell be a baby at your coming. Ya me be ye. Monsanka. Ayo. Monsanka is a man who's baby a wadi a wapano. Aye, wasasi. Baby a gosso. Nti this ode nana hime nu mujani me ko sunsun wi ase ayo na me ya duma yentwa nkosi be Easter ntwam na wonsa kan wasa ayo wonka se me amen na we amasa ko atia am mane ko akiri nti enchia yetifo ni afefo me sasaka yenchia no okay ke saka yenchia na ye ko ni achia mi a menua
Kofi usu Kofi on say net say na say dem ta cha pa o ya na obo me sobo Kofi me cha pa na Jaba Jiwari papa ebi a obi ano e chia no okay o say yedi dwuma na obo mpa ye say Yankopo bebo no aba be so yasen okay say katacho ni papa ano kwasem katacho ye say nka o magiska na wa amada and we na no me ana me man kra ne ba ya me pe kakra man so fankoma no fankoma Jaba ajo na de me kan so no anso be nyame no wagye a so na e wo beje se pokora nso to bi ne sa na me ncha me na ba ko na bokena okay lobito na bokena me cha ne pa o lobito amangwase na bokena bia me cha yawo ene ye apomuden wo se dai apomuden futu ti enko ya me obi hu do no ya bre no tia ye kakra eno ti ye so ye be ma ye na so kakra na we no ma na so da mama ka ma sembi abrewa bi one ne na ekwa afom no kwamra na ma na so kakra na afi akwari nyina wo market time che se akoda no omo ankyere no sante kasa no ntem ma ankyere ne ntem o se kwamra ma na so kakra na akwara na gina no market time onim so so nyina mpaja pajare nai sante kasa ma na so na che se kan ho kakra na se kan ho ma na moto so e ma na moto sa ne so kan ho enu nyina ya sante kasa asem we modu sa language we na okoda so ya afa no ono ire da ya afa no ya afa no musumo koda ho so bi mfa obi kasa no penifo de tetan koda kasa ni bi ede da ya afa se na kwa no ko fa na ire no yinse mada ana na busu apen se kwasi na kwa wo wa na chu na de na esi ya ofa no wo se na me fa no ko battery te da ko mko do za me na asem futu se wo de ma me de ma me nyese bia na ne pa bi finance taba se won te fa na se do be she chede ntuma bo no so nam dem ko tiri battery ache na na ndi dem kan won na de o kan me yo ya me so fa na se na no me se kuntunkuru kwa na me de bo no so wa ache se fa no atri no oh adai ya sabu akora no ko busu fie na ba no ne ye na wo wife ka ju obi akora zo ne na wo ndi so obe 3-4 years omdu na zie ni ma no za so ezi de obe be na tifia bi de wanyini ndi misro me ya na me ba ya yiro ho fa no na njo za te da hwe na de wanyini me no obe fa ne ezi ya de chire se wantiasie me na da be fa wantiasie ede tetankoda okay odofo ena yapom din enkomo ayebedie no yebusa ye nyina ye ho ewo ewiase kanka ye Ghana mam asantemam ase ebra no bra no ya ne ye hwese ye bekọ asupite na yakọ yapom din ho enkomo adiana asem na mibusa wo na anwumre yi o ya na ye hwese ya se emoja ne ni afurusa ne yie ya ne ye hwese ya se enenu ankasa wani so briw kakra eno na kobasa no ye se ne moja so ate na mibusa wo dede bi na anwumre se wo sakraye kakra wo widie mu a ya na utu ho anamon se wo kọ asupiti na wakodi wapom din ho nkomo ni ama waduro na ho ye din ana yes abusa wiasman Ghana man santemamfo se ebrebe na ye kọ asupiti se ye kọ se ho yade ana ye kọ ya pom din ensem ya hanu behwe se obi bekọ asupiti no ne mu ye din pa no onu ankasa kura no wontumi nantegi se obi ede ne kọ na yebusa se eye ne kwai so ana agisi ehwese nipa no utimi se wa fe ne sepa na ya hanu so obi fe ne se no wo se ne yemankasa ye ne ya atimi no pa ansa eno bebo obi amane se ka de meko asupiti akabeboa me pa eno ti ewu bebrebe amanfo ewui efom ka amanfo akai orofo yade ne bo wonka yeo na wa ma wani anko ho ebo wonka ye na wa ma wadwene anko ho
na ufu se na de obetumi de akwaba na ufu se ade akye obetumi de akwaba meye na maye ene manya anye enenam ewo wiase asetena animu abrabo mu enti ebusa nipa wo wiase asantemam ha se wankasa no ebrepe ena ese wokọ asuputi na wokọhwe wapom den ho nkombo na wudie na sabia ku sabia yando yade bi amefa odomum the nation sanka apomdi ayale hwe nkomo a wudie asefem sem na arehosem pa ma odasani se empempi etna ho na yehunu amane ohaw se apagya kosoro ansan ya me aba ho se o se yeko na yekosa ya ho yade which of course nkente sa enye sa manka ye no yaw enso yese meko bie no ye nkana pa no na ma kwabana ne tuba